Moilanda namme kawang de kembulan shimayaw manginang hayang hadawa kawang muhiman sa Moilanda yelak pa ide yino na hayang lokhu bulan na enyo yelak pa mo may siya kawang de mugdishiwa lokay nang enyo yopu mo kama enyo yelak pa kawang pay jinga japungo hao siya hadaw Moilanda shapning nang hymn number 253 epkay hymn number 253 Menio tenio hayang apaiglak hipako iya chahe ngunang hayang iya yashanya libu kawang manang daw kay yelak ba tamana hem chamalokatay ha yesterday today and forever Jesus is the same. We are marching to Zion. Oh, 463. Hymn number 463. Zion yide tainang.
Tawa Chisuli. Number 429, 429. Kawang nang men masipchim nang. Hymn number 429. Epishobo na men gamayelak pacham siya yung alokha. Yeah.
ยุงวันบ่าเอ็นยมบ่าเต่าหังหิเมโอยุตุยนันลักอีเต่าเผาหังให้จงมาตัวลอยไม่ในตำนังอีเต่าใหญ่สัมบูยังนุ่งทรงเดวยนังอีเย็นยาหาตึกอังนังอียุยมันอังลักจิงเดคักชูบุบาลำเดเต่าวยนังเต่าลีลักยาซึมยังยักกัจจิกายเทียมยาบุยเต่าอเมียงบาดเย็นยามลักหังจิงเดนางอภัยงอนังนางจิงยมบาเสียงเศร้าให้วงจุยนางเต่ายันตำนังนางวิบาลันสิชมจิงเนมงไม่มูจาตมนางสังมันงาพอตมให้ยังอวันมาภายในตมทิ้งมา14ให้ยังสมัยบุบาเย็นจนกมาอภัยไว้ลักให้ยังยุงวันบานกมาเต่าจินเดงอลักฮาดาวกวังเอางอนังอีบุให้ยังใจบุมวยลันเดกวังมวยมันบ่าคุงยาหาหงลีมงไม่ดำล็อกให้เลยวยบุอเมคัมบูคุงเดเฮมวยบุคุงเดยองมิญงพานังยลักกวังนุมันเย็นให้ยังนกชามวยมันดำสิตมันไปคริสต์มาจินเดวังชิมบางบูนิยมบ้าบุเมนอกชดจิงให้ยังจินเดคริสต์มากันได้บู KBCM นิลันนี่ไม่ให้ยังไอ้ยังไม่ยุงวันบักกะวังตมันนมุหิมันตมยังกียลักไปกะวังดามิญงบุพะแต่นี่ตมันหาเราเข้มจิงดาไปบัวจ้าจังใจที่ให้ยังบ่อยกะวังเดตมันจุดมงสังบูตมันหังกีลานตมมุหิมันไปยลักจิงเนตมันยูชดบุชดจิงมายลักไปกะวังเดยบปุเพชดตาหะเสหาเราเงานันเพียงบุเงาลานใจในตำนังอียังบุกี้ทีนี้Christian High Secondary School Dimapur hadau min ma yopai kambu ni ngonang tau khai yelak pa taman Christian High Secondary School jina yelak pa yopa tanlak jina hadau China tamnang tani taman bai printed program hango yinang hayang boy niyomba hadau hibak amaija akung welak jina phadam bu niyomba deu mong mai ngau hadau China tamnang taman hemlok yangi teman muilan yong wang dang yo pu ya ha teman wang dang yo pu so yang ning yong tan wan de teman bai ka wang da wong yu ha do tai dam phan pha yo blak chin de teman bai pai ngo bu aba kham zai former deacon I de yo ba to tong tan nang teman muilan yu shot pu shot ching ma yong yang wang dang yo pu ya ha yo pha nang men achau hanang ang ching pai ke wang tang ma hang ka ngoya pai ka dong ni ma tau ki nang mong hanang than ye halak tu man da ya pa yo hayang tu man hang ka mi ameng win pai tau ki tu man anu o win pa hayang atu ta tu man ta wei sa a chi ameng pa ma bu tik ya hang ching ne nang hang ching hai wong hai mekti siwa chin de ngona amen hallelujah hallelujah ya san ya le ka wang nang sip si ayang ching de nang de min yong pha boi nang ya san ya le a chau hayang ayin ka wang hayang boi adau me chimbu nang halan tumana anu ka dalan ngonang yuwang yong oi bu yok ya sang bu kadalan ngonang hayang boy hatu ve fen ya lebe nang sip sibu nang kan bu nang alamoy bu ngiwan de kawang nang de min yong fa buai ya san ya le wang tang ayen kawang kadong yu me chai me ngaulan amyang tue lang bu che la bu mo pu cho pu hayang sanga sau si ma yang atuman nai kon yang ngonang hayang boy hatu li kiam yaw ne ya tambe hatu sa ne ya tambe hatu KBCM nang halanda nang sip bu nang kan bu nang lamoy bu ngiwanda nang da minyong fa buai ya san ya le wang tang ayan ka wang tani hadau me hang hi ba ling lak jing tim ba ya ba hadau to solan se me nang we tuai bu ngo pha
đâu năng khim chừng đam man bay về tụi man chú đấy mong chẳng mà tụi man ya ha mà hăng hi ba cả đông nhu mấy liang bu cả đông nhu mấy tây bu đâu chú đấy mong chẳng phải ngồi yang kì yang boy say năng đâu bang tam yang đâu lên tam yang năng ya cháu ma yang đâu mà suốt tam pha ya san ya le khawang đâu mà ma bu năng hayim lan chim yang ngonang yang boy ma bu đâu chingang lam nhu mà kiêm mà yu cho khang balan cả đông nhu tôi nhu na nam mik chan yang đâu mà đâu năng kim chừng thế đâu bulan mang ngonang iman do năng đâu thế đâu na tam do hayang đâu mà bây năng im kim lak như bạc amai iman do năng pha tam do ya san ya le khawang te ni hang hi ba taidam special taidam đâu Christian Higher Secondary School hang hi ba đâu timabom bu chừng ne đâu ngao lan tu man pong ta ma đâu chừng ne ya lak đâu taidam ayong ya ba đâu ma nang om bu ngoka cả đông nhu mẹ năng để miang ba lan cần phía mẹ chú đấy mong sang bu phê ngộ ba lan ngộ năng imano tây đầu yo buổi thế là bu mốt cho bu tây thôi tây lang bu khai đâu mà sắp yong ngộ bu đâu iman nóc sa ai lan iman cả ta lan chừng nó yo buổi ya san ya le wang thang ai đi khawang thế nhị đâu mẹ hang cái ba linh lạc chừng này tìm phê đâu trôi số cha phê mà cha tụi mình là linh tài lạc năng sâu san ba cũng ngồi ba quê anh ấy ba tụi mình linh cho này lúc này ngao thái lạc ở đó sẽ mình năng ôm bụng ngục ôi bà năng sưu san bà gai hăng ấy bà giá san nhà lên năng yên ngao chậm hắn lạc chừng là tìm nhà vậy y tìm bù phơi sinh nhai sẽ y tây bù phơi sinh nhai sẽ năng ya ha giàu yom yang năng chuan yang giá san nhà lên lạc ngao lan năng bông nó tầm bà ngao nó tầm bà ở đâu gai ở đâu mà bằng nhu ở yên ở đâu mà số chẳng ngồi vậy đó mà này mỗi man ya yang yan ốc lạc này năng ya ha giàu yom bung ngộ phao sẽ sa đâu mà đó mà này linh chuan đại lạc tôi số lan say năng yak ta phân na pha yang năng mà bu mỗi man angan mong yu chỉ số mình mới upu upa yang pui đó sẽ năng mong ayau amen mỗi lan số thá không mình mà kawang de yo padam bu apa da min yong bu phanang kawang chen lo ayen amai ma anga tamba taman bai hem lok lak ching na hi bak yu ngonang to he taman bai khaw ba ward counselor iman akhung da hem lok lak ching na hi bak e padam na
chè y lạc chính nè si ngô ba la ô ta lệ ta te ngô ba la mau y ta te hạt yung ba la yung lô ta te hấp quên hàng xin của mẹ ô ta thơm phai hấp quên hàng xin của mẹ ô ta thơm phai. Thank you. Apoi nang sing buma ota tamba ngaulan amai hem gaya abayang ki minyong upanang yalak pa kawang numan ayen tuiso wang hai ngoy mo himana tamsi taman vai sa to bu sailak ane takpalan jingne yu pui bak yalak to ke niyom ba da hibak e badamna Kadalan demanda wong pong na miyangbo, simelam pe yungwan ba kawanga. Moy manyang ngubu nang hayang ninok noksa singnang hayang ataw singnang. Kawang ngaway hake ingonang. Hayang kawang Krista Jisume ima nangbu fay finne numan wong pong se yapalak. Temana ya abaybu tobu nam no baylak jine sosan balante hipayam. Hymn number 196. Teman jam saya yupui bagyalak. NBCC, KBBB, hayang KBCM, nyid mengok bugia.
Christian High Secondary Day of Prayer ngonang hado Christian High Secondary ya teman Konyak pangchim jingne Konjong High Secondary ki bungonang Nagaland Baptist Church property hado ngonang teman Moilan sebu Nagaland Baptist Church Council epu timabur me Christian High Secondary hado institution ayong ngonang Church Road timabur me ngikala togem hado wa alo launching school yichi hayang ba teman jing Baptist community jing institution ayong emeja ngonang se lailak jing ne doi damnang teachers launching ne staff launching ne yoblak hayang ongoing project ayong jana building multi-purpose building jan lamang me institution get song mo weyang do project ja ngonang hayang hado kong kimbua believers lan duman kibu mongmay dobu monglung tuiso bay bumainok tuiso lili hakling nang bukay Nagaland Baptist Church Council jingne hado building ayong ja asong wana damana Christian Literature Center CLC ngobu hado building alang miangyang alawi bu proses ngonang hado jingne damana yopuma omlak students lan oyen ngo yo ngoya bay iman jingne o tai do yoblak ni sebubama teman bumainok me hat pamong me funeral dadam lim yakna ngayanggi bumainok ayong namyang bujene heko o ngainang ayang boy kawang da yalak pa yope platinum chublia o de bukai chingmai lam linga nyung bayong hayam noyam lan teman moilan yongan ba kawang wang beng danja teman do pau damba yoi jingno fanfa yopa hado ngauming ni hayang agemna towu jingna fanfa lim jam siup wi bagya haleluya achao ba atak ba yongwan ba kawang nanga hado hibak moi mana damyang ge taulak na yesang hayang boy nang sipsi yongbu hayang tinyi nang songda duman painang hayang Nagaland Baptist Church Council hadawa Nagaland mengobu Christian Kadalan Baptist lan nok new ngonang hayang hadaw nok ngailang na anya ina Baptist Mission America bulan payangge hayang imana nyaulay dobu hadaw anyo yalak pa chailaya namno dialog chingne si wande daman ating lakpuma wong nang lak chingne holistic ministry education no cham se kemlak na myang bu chingne Christian High Secondary Seminary Institution College Ameja Nagaland Baptist Church Council epa ngonang hadama mabu graduate na mga sodagi hadama nyaulay bu hayam na imlan mabu Nagaland mengonang hayang kadong nyuma ngonang sao chi superstar ng manyu sa hadawa educational ministry trust ayong chana myang principal of wibu teaching staff lan emana yan noksado kawang nang amoy mandamba hado institution ma hangsun niya soyanggi tawa Christian institution man niya busa lepo amay pangona damba hayang saan niya ngobu students lan kawang nang iman do juday konjong malam nang yalak bapado yahama inya ni iman yanyi buto oklak pa yafan ma kawang nang iman de yahayang amay nang amoy mandamba hayang hado ba pumainok ma nang nyilan tuman ngonang ni cha yesikama ni cha do ba kadong nyu tawa tumana tailak ayang bawang dang kawang nang among gamaa anya ina ngawang platinum tubling ngonang nang atinong noksa jingne hayang chambu KBCM noksalan jingne se sipsi hoba hayang ayan chin ba udamba hayang ngawang bu tubli moilana cham se celebrate me onglak jingne tanam nang kim chingde tuman mongchang pai cham se kawang nang de tobu nang moy man bu si hengin panfong ma monglong maya abay buhay hayang aniyo hahaying maya abay nang yan mok yan ha maya abay nang apa aha yaha achao kawang nang angching wongbong ma chona dai walak jingne nang men ma chawo damme hayang pa bulan jingne mohiman yu damme adam cha yakyang ma pailang ngo dai bay boy wangdang kawang ating lakpo ayong ngo bu jingne fan ye dai bu mohiman i hayang ya nang bu sok damsi wangdang kawang nang yak fan fayom nang tolana sobana mongay yew amen.
ating lak palanda tauba yepen lakpa kanying wangha angan wong fa imana menme la janglak imana ngaw ala ngawlak in the name of Jesus Jisu menme hado angan wong ngonang se ibu ngonang tau jingna Jisu Krista menna alauba formula jana chonbu yichi hayang bo hado ma living power living reality ngonang hayang hado angan wong ngobu e ombu hado Jisu Krista angan wong jeng inang hayang a Greek ngau mo so si wonder to save sibu ni inang hayang a yanbu hayang a yanlak sibu ni yang ma hado ma teman fai wholeness forgiveness of sins restoration healing of a physical being. Hadaw kung kamu wekpa na umbu the ibu salvation. Hadaw inang. Daw jing na kawanga hadaw palak jing na nang hayanga ada mongonang. Aw yan notion tanap nang ayan hayanga ninok jing na hadaw to save. Yan lak jing na hayanga hadaw ma takaden may dambu hayanga anu mabu amyang wena damba anu yanyibu yafan hadaw daulak jingna nang jingna wongpong namyang kama yongbu oklak moilan mengoi ha sa yonglak jingna hebang ebnam kawanga mohiman kawanga ngidige kawanga nang atingba mongjang yahunam hayanga tanap tumana Jisu Krista menton lak hayanga iya nang tak may damlak anu wena damlak anio yanyibu yavan failak hadaw kong kimbu channel bailak jango nang hayang hadawa ating lakpo daga ma Jisu Krista e angan wong da ating lakto hayang ating lakpo kaya hadawlan tawlak tuman cham sa yupoy pagya hallelujah ciao ba ada ba yung ba kawang nang sisyo do tuman bay na tenmini hayang atenyi 진진데 지수 그리스다 낭 맨나 낭 안간 몽아 자기 거나 다우징네 왕당 가왕 낭 성도도 많아 야 바이보 할렐루야 왕당 가왕 항히바 리부 당마 억붕이 아누 당마 억붕이 하다우 지수 그리스다 안간 몽 등이 도만 바이 ngo낭세 낭 나와 사기 바득이 하양아 하다우 most powerful name of Jesus hadaw Jisu Krista min tuan buhay hayanga hadaw min ma yung lak hangyo yanang sa nangawi daw kama awian ocean takasang buhay yung ngonangge in the name of Jesus be healed Jisu Krista min ma sa may namdaw hallelujah wang nangka sa may namdaw Jisu min ma hayanga ocean yung isang buyafan ma sangay pong buyafan ma Doanya ye tuida ye alam jaya sigama alam jama lam ye pa sausia pangyang kasia lam de yang ngonange Nazareth Jesus Krista menma most powerful name jajawe shiyongbu minna ayong Jesus Krista menma lam eblak chinesa wangdang kawang nang menma nauke banam hayang sa Jesus men lam ebadam do nang kadalan lam epase yopu da kawang nang lam ebadampa dak may dampa sa dongbu da kawang nang sipsi angan mo dak may dampa awiyan aniu po bena aniu mabu mong manlipa ngo aniu tanam nang sisoma aniu mabu mong lipa nang song dalay iyi wangdang kawang nang sipsi amado hayanga amyang wena damsi hayanga tuman nang sisoma amakama baibukia o wangdang kawang takpu mayla anu wena damlam yani buya fan dawla hayanga mohiman lamnyu hanghiba tumanda kasi tenyango hado ese nang abdam laksa ating lakpo ayong ngona tau kema ating lakpo fay yong bulan wangdang kawang nang yakla panapaboy iman yuiso chimbuso de yelak hayanga nyise menyibu kadaki tanap paibu kadaki yichi hayang boy alam jaya sigama alam cha wangdang kawang nang angan wong ombu pai iman yuisu cingda so de yina damba ating lakpu pai
nang bubu may damlak angan wong yanang hayang nang bubu amyang wanadambu hadaw yanang hayang wandang kawang nang aduman ayen lengayebu hadaw yafan yaboy hayang hadaw kong kebua alaw min mayichi Nazareth Jesu Krista min me taulana sopa nang mongay yew amen. Karok ni pemma sangai bonga ngok bucingna tolo ye mai ba tak sang ngok bucingna yisi kama ya hama tohinya ya wong yen nang ba ngok bucingna o yen karalana menyana pa yang ki hayang apa yang yong yopu hibak ya yang ki muilana mai dambu tau ngok laksa ting lakamong haman tainang kawang yelak pemuhiman nyena tau na manobu nyom ba da yungan ba kawang muhiman pa teman ba yelak pe hemnok lak changonang teman pai kunsa town Arunachal da ongyang yibu yeng hi mission kung iman da hemnok lak china hibak yu ngonang iman da hemnok lak china hibak phadna Yen yibu salam ngau konsa tahun Baptist Church kaya KBCM da kawang yang salam itu yu si bah tahu cai dam nangki konsa tahun ma tahu nokti sing ngonang atau ma sangsarilan ngonang sangsari sing 50 semua teman Konyak miang bum wang lam manja wan de 50 tekbalan ni bah tahu ngok bu ba sangsari atau ba mangu boy alo Catholic lan ngo alo chamba ngo yang tamano Baptist lano hadaw ki jamse jingyo yang imana mission field mai jingyo ibu hakong onang to kai pumonok teman de yop yang teman som dugi ong hadaw yang habok ni trem laifa ano hanyo ni hadaw ki teman ag yibu jao sa ki tamnang ki iman response yung mai boy singengin mabu pumonok mission de phala ka isyang Moilana chan yang hadaw ki tauha ka falak siyang chan ngai bayu si bah hadaw idam nang ki tamano hadaw ki imanji to ong mission semen lampi hadaw ki along lai tam yang langla kayo si bu idam nang ki ni si bu ba ma iman request cha pumanok to hongi tau phadaw yang bu youth pastor yinang imana youthlan mangonang yang bai youthlan boy bai lakada yinang to kai youth pastor son pha siyang teman hangki yong cha aga babayo si bu hadaw itam naki thank you sa teman lok laka teman chen lok bo hem hangonang 150 kunyak hem ibu 150 mabo lan yam daw si bu sa teman lok Atang tepai ke ingau ye
받고 아니 아kum다 지순이하 아누지나 Remember. Heming amai chingna lokbu khong da minyong phanang yalak pa yungwan ba ka kawanga I ka so chingna noman ayen amai mangchi hayanga lingbu du so yalak pa mohimana tamsi taman thai sa akyang yu kawang ngau chai lang ngonang kawang ngau 30-40 minutes yolak chingna hibak nangjang ya yang study ne myang nang dauki ya ba yang nyawan da taman mingui songa yesi kama attention mai apa ba yichiba kawang ngau yong mai chaya bukaya taman moilan muhimanya ayang yan ha usa dau china tamnang sa taman bai kawang ngau ya apa lak china ni yom ba hibak ya patamnang Moilan denap mai ado hibak amazing na kawang da menyong bufanang ni sibu bama tanap teman fai adama yobu kembu wuibu KBCM final secretary pajanok hayang hadamu ngokbu bumainok sausan balan alang alalan hayang mondaun ma chengyubu long mai jayong lan nyong bayong hayang naw silan Anio yin kemo yong subu o yin ocean jam se yob kemlak china sa pai dige yalak pa moilan mongmai se bu manok switching men ma pon yanang yin bai bulan yin kem bulan ngo suguma nomanda salam ngau bu manong bu tau china damnang tamana pukap x lambulan lai mabu kawang ngaulan yalak pa chailak hayang lambulan lai afong pan menit aling cha mabu tu dengoi bu monga menit bu hat sau ma tamana chayangge hayanga hadau pai de wibu tanap Acts chapter 17 10 mabu 15 dengoi ya tuman jam si elak Acts chapter 17 Lambulan lai pan menit aling pan mabu pan mengadang ya. Acts 17 verses 1 to 15. Songok punyang kema teman jam se iha. Hawan demu cehen aulana Paul hai Silas wangnyak me Beria de suanatai. Hayang oba iman tau dapai. Jihudilan senagok ta ong saat Tesalonika me ngopulan fai tau me ngopu jiulan semai sengok hang jingne imana yoong hongli bu fai ngauya hayang taulana ading ne chia se nyichai ngaulai me yam tau kai iman mawa hayang Greek ayong lan soko mabu hayang natan lan mabu meang hayang boy over Paul Beria me o kawang ngau konyo nanggi se Tesalonika me Jihudi lan singapai iman tauyi me o hakamu pai akung hang na tam mup ngai na tam hawan de sa chehenau lan Paul yang ching na ngoya hawan de mu tai na tam hayang boy Silas hai Timothy ni Beria mu ngo hayang boy Paul linga taibalana attend ngoya we bai hayang Silas hai Timothy ni de dangda ongbu sene mam se pai kai se ibu ngau ya yang iman yan yop kening achau ada ba yongwan ba kawang nang ngau lak chingna yen chonya nang among buki ngau dampas yup na taulana so amen
Sa teman ibu laima ya panjang screen me je bay bu ya technician landa menyong bufanang thank you faith that thinks and acts a model for every believer tay ani tui show phai ating lakpu kada asai chingna lepu amai adoma ya fanyang ngahu pungonang teman ibu lai malai wanda Paul hayang salas ni anyai na satamat pu 2000 chingna se Thessalonia mabu iman tai bungo yangge hayang iman tanya Beria semenbu New Jingjada pai ngonam hayang hadau kan da pai si buda Thessalonia lan audience hadau ka dalan ki yichibe Beria mangopu audience hadau ka dalan na achingha
yoyo na tau ok yang ge hayang hadawa hangi sisi unamiang kama hadaw piria ka dalanda kada amay noble people more noble si ibungila hadawa not necessarily because they have the wealth or education or social status iman mengupu singaman bu kong tip yavan anius hakalong bu jengne se kada amay si ibu yichi hayang boy hadaw me their attitude towards God's word iman jude mongchang kawang ngau chiang me si wande Thessalonica pumainok hadaw ka dalan ki yichi hayang boy beria ka dalana yo ong meye ngoyang ge attitude yo ong mayang ge tau jingne tanyi bu teman chu wande lei wande o haki bu information ma bu ngailak konyo ngolai bu ma bu haunang hayang hadaw ki pai wande teman mop nang hok nang lam ngai nang ngai bu pa hayang boy hadaw teman lei wande misinformation means information cultural confusion and you competing truths hadawa beria context inang beria context me information lam bu paibu and you iman meang bu buzim wanglam confused na meang adambu and you ngauding siya be ambu ba ngauding jaila lebu jam hindu jing ngauding jaila kaya buddhist jing ngauding jaila kaya jihudi lan jing ngauding jaila kaya hangi ngauding jaila hadaw gi ngobu hayang boy hadaw kan me anyay na believers lan hadaw beria mengopu ka dalan a kawang ngau de pole ibu ngau de dok le yang ge study ni yang ge hayang hadaw kawang ngau de study ni yang iman mongjang epu hadaw jing na noble people pole ibu kada amay sa Thessalonica kia audience sa yichiba beria audience sa yuyu yang si ibu that is the reason. Hadong ina. Number 1, faith that things. Taya ating lakpo. Acts chapter 17:11 malay wanda. Hadong ma fear-minded. They were fear-minded. Hadong ina. They received the word with all readiness and searched the scripture daily to find out whether these things were so. Tahu jine beria ka dalan iman attitude towards the word of God hadongo yang ge iman ma chude epu anyu kawang ngau ya lak jingne mongjang te mengopu anyu bible ni chai yamlak elak jingne hado suya se yambu hado nginang tahu jingne iman da hado noble ka dalan si ibu tahu jingne yang ge because they had open hearts to receive the word of God they had disciplined minds to days it hayang kawang ngawa anyu chia si se nyawa anyu tai ya lak jingne se iman ma hado discipline ngoyang ge Paul apostle Thessalonia ma ya kada mabu ya jangbu sadamat bu hayang boy beria da bai wanda ya yang ge hayang boy not blindly ai adawa konyo ba ang pege sa akhaw da yabu aji hayang boy Paul I daye wanglam nyungo kongkambu I konyo ngolay bu kongkambu da layang everything was measured by scripture hangna beria mangopu ka dalan mo kawang ngau ngonang jihudi de meang bulan ngonang jihudi ka dalan ngonang tahu kami iman mo kawang ngau ngopu hadaw may yafan yang jihudi ngau bai anu scripture teaching by suya se measure ni meang yang naksi ay hadaw Paul ibwa sunang giu sa haki yabu hadaw nginang au bedomana logically dailakai when we talk about truth is not established by majority opinion siyong bujinga teman democracy hayang democratic country me and even meang bu wanglam mo the gon board decision even that mission board decision and you mabu construction work or any Christian society and you NGO teman hangi ya boy hadoma hangi ba teman decision ya nangi majority opinion oh hiba yikaw da yaksuhong hadaw ba lamda teman tay manang hayanga yaksihong bu yikawa truth ading ba na taw ba lingay nang samay bu na sisu bu na hadaw gi atay bu wanglam ngo nang tribal agreement
Chatili dai siang yang koloni dai siang yang Jing dai siang yang hadau yo Sibu hadau ki mong bua hadau truth ngau ding ba na tau ba myang dai bu hadau nginang akung dai siang bu hadau nginang hayang emotional reaction hangi teman ngau hadau dang ba hey jinang ke im jinang ja isma yiji yamai la ka ja so wong da ka ma hanga ya fan nga ya ba hadau kada Ashi ayaw anang dalayang hama tau bayang sa temana hadau decision ya yang tau truth na kemnang hayang caca me konyo balan iman konyo ngalai bu iman popularity iman ngau bu teman ki bu sagi pabu kawang ngau bu konyo ngau lebih speakers lan iman da layang iya ibu suglak ngau bu he suglak hadau kada ci hama ci glak sa ibo idang bu anang kunyong ngolai budulay yang yung may nanggi si wanda hadawa truth hadawa ating bana tomana tau baya ngai nang hayang boy truth is to be tested consistently hadaw kawang ngau teman ngau ma ya fanyang hadaw test namyang lak hadaw ngau mo yisu guma public opinion maya byoy sorry we will not go for it speaker representation yasan maya byoy sorry we have the word of God with us. We are Bible students. Taman KBCM members lang na Bible students. Bible ibu lang. Bible taman nok mo nang. Tahu kami barriers lang ni iman mamongjang epu. Hado. They were willing to listen before judging. Hangi iya boy Paul minigay hayang hadaw iyang pay me kawang ngau ma yiji buat tau pay me abang doha in the first place ta sa changa ba yiday be hadaw jataman ngi ong nang they did not reject Paul's message simply because it was new nor did they accept it blindly hadaw ngau yang pay ngau hay repeat namyang nang teman maabu me kawang ngau wanda hayang tenyi buki konyo wanda you already have prejudice prejudgment do konyo ba yemai ja do ngawa bombong aji do aja yang ba anyo to wa gi so you already have preoccupied decision you have made do ki bungok glak pride that could be an issue o da bu jang ona do do singnang do aja yang ba do bible do mong do ong nang isi ma mai la ka ja I ngau ne si gama hama hangu aji hadawa tahu sing yang pai si buki bu au sing bu hegi bu oda bu kai o teman na bang nang mongjang bang nang jude yekem konyo ba ngau no ok bible ngawa in ok hayang boy mong de ong la close minds jude ya bang yang nok mu man pai mu yup nok do tai lak sa hai doi bu jaba hayang boy kawang ngau chai lak hayang kawang ngau sing ya lak Tenyi kawang ngau hangi esi sebab ye pukai. Tahu jenis nok membu judai ya pangyang takap kep yang nang judai kep yang paibu hegi bungok sunok. The Bereans hearted with eagerness and humility. Hayang boy just the opposite. Teman kia pride isi makada adam kia prejudgment isi kema pride close mind pai yiji. Hayang boy Bereans ambukan ma Paul tenyi pai ngonang ki hadau kan ma eagerness. Bola hangi nyaw hadaw may chayu bu. And not just eagerness, but the humility in the nyay bu. Hadaw ngoyang gi. In other words, like a teachable spirit. A teachable spirit is essential for spiritual growth. God cannot fill a heart that is already full of pride, I suppose. Anujia nang nujia hayang bo oda bu kap ma ngo bu mongjang ma yaha ma chonglak lam nyua yana hayang boy a teachable spirit nanga hangi ai I ma amyang win oklak yaha ngo nang ja I ma nanok bu yaha ngo nang bu I ma pa bu giving yaha ngo nang bu I ma ngauding ibu yaha ngo nang bu lebu jama tahu kia ima ina nyai bu ya hang onang bu hayang aniu sing hu bu
man hu bu aniu chai hu bu yang onang bu hadaw gi bu mongjang bongbong na menang kawang ngau beria lan kia mongjang da chak pa ya ya ne si gama teman KBCM member lan chia alo member lan chia hadaw kan bongbong na menang tat ngau 99 gives instruction to a wise man I mean give instruction to a wise man and he will be still wiser. Sing yang gi, man yang gi, ok yang gi, ngay debu, chai debu. No, hako ino ok. Hang na you have the proof. Nang ning ning de nang sing bu, man bu hado ngo golak ya, hayang atau mi ya fan wang de. Hako ilak. Lebu jama payong lande. How about we have a couple seminar or we organize a father's school? Si bunimiang kama ay sanauli landa ala landa mansing bulanda nyau si ma nyau nok. In other words, 50 plus 60 plus tuman kibu tok tu ay dok lansing na ba mayang bongbong ajija. Teman ma already experience ngo nang bu sing yang bu. Tau kema revival si do we taught revival for another group of people. Father school si ito anyo tamana anyo alaw ba kadalan. Anyo youth camp si ito anyo youth camp mo alaw ba category lan. Apa kan mo ya hadaw lan jing na not for you kind of. Tuman jing na yichi aching na yichi hayang boy iman jing na si ma taw lan jing na si ma si bu ki bu. So of course we respect. I respect your knowledge, experience, and the degree. Nang mangobu hadaw wisdom. The church honors your wisdom. However, Proverbs 9:9 says, give instruction to a wise man, a wise woman, or he or she will still be wiser. Ama anyo yalak pa chaibu gaya. Nang wisdom, nang taidabu, nang konjonga, ma talak i chu ma lak achi, halan lak ichi, hayang boy pau nang aniu senyai se, kadalan pay sata se, pahinang pat talak hingonang. Tau jing na, tanap teman perialan iman, sing yang mayang manyang, Paul konyong oleh buyak wanda, hado teman ngiong nang. Ini teman kadang nyuma, what do social media say? Alam ja decision ne, alam ja cudai tak nasi wonder. What do experts say? Ada orang lamna sing bulan, apong tahu bulan iman hangi inangge hama. What does culture say? Hama ada buzim wanglam, hama teman wanglam hangi inangge. Ada hangi ke inangge saya ada teman tahu yam nang. Ayang boy, the variants. Tanap teman ibu Bible text mengopu. That audience at that time, they say, what does God's word say? Kawang ngawa, Bible hanghi inanghi. Hataw may yafanyang imana, Paul yalak, Paul nyobu, yichalak. Kawang ngawa na ating ba yichi-chibu. Hadaw decision yayanggi. Konyak ngolay bu sermon lanjia, nyaw lay bu mabu nyaw la. Hayang a tradition mabu ya baylak, opinion mabu tomana chahing nang. Hayang boy in the light of the scripture. Hadaw Bible mayafanyang tomana hadaw examine namyang lak ngay nang. Taw kama manyi buba pumanok lan nohoy. Decision na tay dayang apong taw yang imana Jisu Krista ya yang ge pumanok awang yang ge. Tinyi teman pumanok kem laka akaude ngibu caibu sermon. Nyau leibu lili ya ba yang tradition lili opinion lili sim yang sing ba man ba ha ma hadawa hangge. Social media ma hadaw hangge inangge. Aniu buzim culture tradition hadawa hangge ibusi. Haka utong ba ngonang. Hayang boy, variance lana pa. What does the scripture say?
Tau jing ne, it is a model for us. The Berean Christians, the way they think, iman a taibu, a ting lakbu ma taibu, hadawa teman jing ne lepu amai, hakia menglak jing ne teman a taiha. All scripture is given by inspiration of God. Kawang apabu, Baptist lan teman hadaw yung wong nang inang Bible sa jai la ja, Baptist church daido. You will always hear about the Bible. Come back to Bible, speak from Bible. Bible mo wanglak, Bible nyolak, Bible mo kemlak. Alo charismatic church ta jai gama, alo Pentecostal church ta jai bun myang gama. Hayang nanga hadu ba denomination na myang bun myang gama. Iman wanglam na kem nang bu. Hayang boy teman Baptist church. Baptisa hakia kawang ngau ma yala lenga temana hangching ne hado kawang ngawa hado kawang pabu Bible se temana ating lakpu ngobu jing ne hado he teman ya nang the Bible is the final authority hi mangu ino ok opinion yong may ya pa yung ngau no ok experience may ino ok culture tradition atam may changu chai no ok hayam boy that's not the final. Hayang boy for the church. Ating lakpu me. Hado Bible. Final authority ngonang. Nishibuwa me. Faith that builds lives on truth. Berian lana iman ating lakpu ayen hanggaling bushi. Hayang hadawa teman jing ne example amay na miyang buwa. Many of them therefore believe. Yong maya Bible ma phian la yang ko nyau ba nyau bu de yi chi bu hangki bu sa abong do yang verse 12 mi bu iman tau phai ma ating lak sengina. Iman study ne myang bu Bible. Iman jai bu hado ka wang ngawa ating lak pu yi ko du wi bu kai. Jai yang lak yana dai. Revival so ma seminar ngau tau ma lak hagayici Bible study hayang hadaw mo buwa ya yila ka hango anang hayang boy hagiyici hayang boy hangi study imana berian lana jai Paul nyaw lay bu jai hadawa iman ating lakpu ye khau de wuyanggi singlak may jingna imana hadaw Bible study na myang bu yici hayang boy iman study na myang buwa kawang ngau mà win chaya kem lak chừng nè win chaya kem ayan ling nè si bun myang gama hama hadau kem lak lama suya saba study na myang lak na ba ngai bu yaw kai maya lak hay ya lak hayang atau ma kem buda ampu kan ngoi lak tau chừng na may study na myang yang mong da chap hama hadau ma tau win jaya hado ating lak pu pai Bible ibu ki kem lak sa parents lan ma hado attitude ngo bu jeng inang tau khai ma there is a difference between what knowing the Bible sing ya ai yu sang sing nang bu ya Christian for many years hayang ba ani believing the Bible ngo bu bungau cha alo books ki ai cha yang tau sing bu chiang ai ani hadaw Bible de ani ating lak bu anu yu kai hadaw Bible da ating lak ya ani hadaw Bible ngo bu ngau sing ya sing nang ge hama hadaw da ating lak ya hadaw yu aja ating lak bu ani hadaw yu living the Bible is different again. Hama hadaw Bible mahangga nyaw. Tau kia nang hayang tau kemya. Tau yu kai. Awang ba yafan melang nok, nyi si ba yafan melang nok. Hayang mo lim si ba yuwi nok bu kai. Hayang boy lim si ba living the Bible. Berians. Hadaw lana haga kem nak ngok bu jina. Hadaw yafan ngok bu jina. Imana kawang ngau seriously ya bu
hado nginang. True faith begins when truth moves from the mind to the heart. Tao ke ma sing bu chai bu hado khong ke bu chilo mai lak tai nok. Knowledge na hemang na ok. Experience na hemang na ok hayang boy hado wa yoi mongjang tapai lak wong wong. Mong do ong lak wong bong. Hado kai naksi teman ating ba ya fan ating lak pu de ya apai lak. Let's just escape. Faith that things builds. Taipu, tailak, anyo, hadaw taipu kia anyo teman yen linglak hadaw jeng iyang kemlak. Ating lakpu, taya ating laklak, anyo hadaw taya ating lakpu sa ajiba anyo taya ating lakpu anyo ating laka kemlak. Saaba anyo hado ating laka kemlak jeng nasa decision ya abuma. We require courage. Mong yongbo. Hado wong pong namyang na. Jaga unang do hayang boy kak sunang bude. Hayang hado tinok decision meyang bu wang lam. Tau keme hado mong yongbo. Wan chak ya yang hau ya. No, yinyam lak. Hado courage. Hayang hado birian lan me teman ngi ok yang ki. He came here also and stir up the crowds. Verses 13 to 15 me wonder. Du Tesalonika mengobu pumenok lan. Hado me iman ibua Paul and Silas lana. The world upside down na miyang bukung payang anyo teman sidi Tesalonika mo. Anyo yung problem na ngay damnanggi si ngobu. Hado kunyo ngolay ngobu de iman changaday. Tau bu de Tesalonika lana changbu hado tinyi Beria de bay. Beria mayong maya kadalano mongchang ep yang anyo lu kawang ngau maya fan yang Paul kunyo bua suya sa yong maya with willing heart and iman teachable spirit. Hado bay iman ngok kunyo ngau laya keme decision ya ngok wanda. Tesalonia mabu kadalan atam Paul changadai bulan anyo pai busi bukai beriade. Ai temana changadai bulan anyo beriade pai yang anyo tau mo hakamu nyau lai nang gi si nang gi yo secampai. Ayang tau hipak me. Paul konyo ngolai bu chai bu decision ya bu no. Hado kadalana yepo. Konyo bara sataman dai taido se changadai Silas and Timothy atau malak. Hayang believers lana yipo macak ngo. They had that courage. Kawang ngau da tian yo. Decision ya yang gi. Akau da minggu yang ya bu aji. Hayang boy mai study na yang tai yang anyo kemlak chingna decision ya yang kembu hado ngonang tau kema Tesalonika mu kadalan beriada paye satembat lak chingna Paul changadai lak chingna sapai bu teman nginang alam cha teman ihu bua crowds are always powerful. No, alam cha ma akung chak ma kada Cimda kema yung powerful ngonang. Hayang boto mana singlaka hadawa anyo meyang atailak meyang lak o awa mangonang. Imana mam se kadalan cinang sa si ibu oklak hadawong ngai kema. Nyambu pay ni tambo ni meyang kema. Hadaw yafan ma iman ngai lak. Rumors adam chai bu namyang kama yiji bu asing hayang boy kada haja panta chim kapu kai hadaw yung powerful to lingalak rumors sa ating ala yising bu news yan ki bu kai
a new identity politics, a new emotional leaders. Hadaw lan ki bu wei balan, iman wei hadaw crowd kings jimya agama very powerful, iman powerful miang lak, hayang boy miang lak aw ham onang, tui miang lak, iman yin iman ham miang lak, ayaw ham miang lak, ading ba haya alai hadaw tuya may yising, hayang boy chimel kap yang pay maa, the crowd becomes very powerful. The action is different thing. Hayang boy chimel kap pun miang agama. Ima power ayong jangon na. Tau kaya man nang saha asaha sa tinok saha sa ngok wanda. Au bu yeling okpu ani uling yelay bua. Mob lang sa chimada wanda hadaw tuisaw. Yoonga lingangay nang behavior hadaw yafanja lingangay nang. Tau kibu nyungok wang lama tuan ni teman lam menginang social media menginang hadau gaya teman da tamhana dambu aniu mob job dambu hadau kongkem bua hakibu gaya ngainang. Likewise, unchecked information can destroy unity in a community. Oh, our church. Teman pumay noko. Apong adau bu information adam ya bayang kung si chimada kama hadaw division na miyang adam lak, pumanok miyang adam lak, kayu miyang adam lak, kayu kesu kibu, kenes ke kibu, hadaw tamhan tamlak. Acing habu alila no, acing habu kaya hadaw forest land se suma buki mayang yiji bu apong check na yimyang bu social media mabay wanda teman fake haya real si hadaw check na miyang nang. Haka check na yumyang bu ngau puk siyak yang pumanok myang lak akung myang lak aw hame ngonang hadaw jine piria pumanok hadaw kongkem bu may study ni myang yang iman among chong yong bu tau nginang faith that things and bills must also be strong enough to stand under pressure hangki bu mob chop bu jagan kibu jaja kibu ngaya beyoy kaksua ating se Bible maconyang yongbu nyong bayong naya nausi tani pumainok cingna wongpong na miyang nang apagan macia bayoy ngauding ibu katalan paya hokpuang okalak opposition ngai kalak criticism mabu haulak hayang boy ngauding kaksu teman yong lak wongpong Jisu Krista paida weibu cingna habu ngau miyang ngok nang hayang Jisu Krista tang bempai bu jingna kadalan na misunderstanding na myang bu hayang hardship nang hayang atau sang bu atau jingna onang tau kay ma heka sangya bayoy heka criticism paya bayoy heka hardship ngoya bayoy believers must remain steadfast hadaw di ibu courage mong yong bu hadaw ngolang na ngainang 2 Timothy 3:12 में all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Hadaw yang ona. Kawang singa ngok bulan Krista kia ngok bulan mianggam sanga bong ola tang pempai lak na ngai lak hadaw jeng yang ki. Sonang Bible jam iha. Read the Bible text again. Hadaw iyang lak. Turn to Acts chapter 17, verses 10 to 15. Tanap teman ibu Bible aniu jam iya. Yep, soman. Acts Lambulan 17 verses 10 to 17. 1 2 go. Hawan demu Jehe naulan Paul hai Silas wangyak me Peria de sonatai Hayang auba iman tauda pai Jihudilan senagog de ong Saa Tisalonika me ngok pulan fai Tau me ngok pu jiulan Semai se ngok
hang jingne imana yoonga hongli bu fai ngauya hayanga taulana atingna chia se ni chai ngaulai me yam taukai iman mawa hayanga krik ayong lan soko ma buwe hayanga natan lan ma buwe meang hayang boy aupe pol Piria me o kawang ngau konyo nangki se Thessalonica me Jihuti lan singa pai iman tauye me o haka mu pai akung hangna tam mop ngaine tam hawan de saa Jihuti chahinau lan Paul yang ching na ngoye hawan temu taine tam hayang boy Silas hai Timothy ni Biriam mu ngo hayang boy Paul linga taiba lana atan ngoya wei hayang Silas hai Timothy nida tangda okpu sina mamsa paikai se ibu ngau ya yang iman yan kemana iyangge faith that thinks and acts a model for every believer. Kawang ngau chai bo asida muhiman. Lambulan lai apong pan manyit leng pan mabu pan manyit maya phanyanga taya ane tu show pai ating lakpu harau chiang ma tuman yong maya khu nyaya nyaudam yangki nyaudam buba yom badamong maya nang kawang nang ayen hay nang tu show hayang nang noksa yalak pa muhiman pa tuman tuidi ma pai nang tuman tuidi ma loklak hem ibu Kobli Panmalim 413 pata buni meng ma moilan cham si yong hado hem loka
Milan Sotha Teman jam si yopu hibak ya yang teman nyalak yang buki atin ya Christian High Secondary School jing ne yopu nyingonang NBCC kaya quality education impartment lak jina holistic education impartment lak jina miktak pija ang yang epu hado Christian High Secondary School ngonang dokhe iman jing ne teman yopu hibak ya ha hayang ngai ni matanga teman hangi ba hado hat mong meleng lak jing ne tem ya bai yen kem au yong bucia ling budu shau cia kadau ma kawang ob yang ngui kelak han yu hadu kia teman sibai chim yang kawang da ama kambu hibak man ngui kawang nang alam boi phao se ni sibu ba ngau ing na hadu ya ha hadu tu shau pujina kawang da min yong pha teman moilan jam si yo pu hibak ya yang tu shau bune meng ha yo pha teman da ken bu yungwan ba kawang nang amu himan bu yen yang hibak cina Jesu Kristus nang da teman min yong bu pha boi wang nang kawang Tumana nang diyo buwang bukia, taidam li capai maca siya Taiwanda, nang bukaya, nang amuhiman bukaya, harau taidam yong wang hinguya lena tam yanggi, nang minyong bu. Ini uba Christian High Secondary School jini yo punyingonang, ada ma principal woyang ba staff lan, yen ngoya ba, hayang students lan yen ngoya ba iman cina nang diyo pu. Yekai bukawang nang iman da, yen hayang anoksa. Hayang lingbu di show nang wang hengoi na tamsi hayang harau menyaubu hayam lan yong maya nang sing buma singai mana okai sanga ngai bukaya ba nang bumai nok ma hayang karong di show ling buma ngauding dading bai tu lingbu hayang kaksubu kara ma nang ngai tamba yani ba kawang nang mohi mana tama harau karam yang yong mai lena tam yang ki nang minyong bu ngai ni madanga tuman yen kem au yong ngo wanda hayang tumana taibu tushau li mi yong wanda yungwan ba khawang haro hat munga nang bu hayang nang muhiman bu hat mung na menga tamba tumana taibu tushau ma okpung yanga yen amai ma mung mai saya wiglak hat ni haro ki siba chim yanga nang da ama khambu hibak manya nang ma bu muhiman yu bu hibak manya Jesu Kristus nang tuman phai ongkai nang da yopa wang buki ataram yong mai le na tam yangi yungwan ba khawang nang da tumana ata ba ma miti siwa dam boy yana dining yana daya boy nang sipsi phang ma tuma yana dam ba nang da min yong pha chi su man mi yom na ra su ba nang mong boy yo amen